Cikin batis beline no pangnya bangun pangidang jalan no urutin di mana beline no kerasa kepek pangtu sing nyelepek karena ilahane nawang salah ngai beli rasa jalan no wapin lengis bangkyang di no pang sing kekeh pang penyak lemuhang badan sakit gigi blilo kebat fangi dan nyepsep manisan papa gada bongi yunan gada kapah papa lagi jada ngajak li ke dokter lo jajang jauh laning yen kebalian takutin ilo kena santet lo kerangsukan kena pelet kepek ilo ngesek-sek beli nyelepek kepek ilong ngesek-sek beli nyelepek kepek ilong ngesek-sek beli nyelepek di medagang kasur na elen ngusude dagang kasur nah elen ngulesen wapin lengis bangkyang di lo pang sing kekeh pang penyak lemuhang badan sakit gigi blilo kebat fangi dan nyepsep manisan papa gada bongi yunan gada kapah papa lagi jada yen lo ngajak li ke dokter lo jajang jauh laning yen kebalian takutin ilo kena santet lo kerangsukan kena pelet kepek ilong ngesek-sek beli nyelepek kepek ilong ngesek-sek beli nyelepek kepek ilong ngesek-sek beli nyelepek medagang kasur na elen ngusude medagang kasur na elen ngulesen
lo apa moni, adi jujur ngorang yang nak wani, jangan curiga belikan adi, pasti ada main di durin beli. Subat keken beli Udah soleh pesan laksanan adik Selesai kewan otaknya cek kisi-kisi Dan wani akan beli Nyari orang sinyale jelek ganti timpal adine yen engko timpal lo apa moni ati jujur orang yang nak wani nyansan curiga belikan adik pasti ada main di duren beli selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh SMS ne sayang selingkuh ne jani tunangan tiang selingkuh ne jani tiang pedih sing terima tunangan tiange selingkuh tunangan tiange adine yen engko timpal lo apa wani ati jujur orang yang nak wani jangan curiga belikan adik pasti ada main di durin beli selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh ketara SMS ne sayang selingkuh ne jani tunangan tiang selingkuh ne jani tiang pedih sing terima tunangan tiange selingkuh tunangan tiange pasti tunangan tiang selingkuh ketara SMS ne sayang selingkuh ne jani tunangan tiang selingkuh ne jani tiang pedih sing terima tunangan tiange selingkuh tunangan tiange selingkuh tunangan tiange selingkuh
putus cinta sudah biasa, debas sangatnya selen raga. Masa lalu depan sudah berlalu, mirip ulian lacur, tresnane bareng ngeblur. Ngae hati ne hancur. Mantan anengan kecewa, doang gom nyemangatin raga. Kau buktian di masa depan, kerana yen mapan di balik kesuksesan. Ada mantan menyesal. Selamat datang masa depan, ambil lebih lungan. Masa lalu pilu, langku tangga yang lulu. Yang subang ngelah, pipes liu, selera neseng buen kamu. Yang dompet tebelen, kayang go bermasalah, anak lo tinggal milihin, cenda menen. Mantan anengan kecewa, doang gom nyemangatin raga. Kau buktian di masa depan, kerana yen mapan di balik kesuksesan. Ada mantan menyesal. Selamat datang masa depan, ambil lebih lungan. Masa lalu pilu, langku tangga yang lulu. Yang subang ngelah, pipes liu, selera neseng buen kamu. Yang dompet tebelen, kayang go bermasalah, anak lo tinggal milihin, cenda menen. Selamat datang masa depan, ambil lebih lungan. Masa lalu pilu, langku tangga yang lulu. Yang subang ngelah, pipes liu, selera neseng buen kamu. Yang dompet tebelen, kayang go bermasalah, anak lo tinggal milihin, cenda menen. Loh nawang, ken keadaan beli. Loh nawang, kuda sekayan beli. Bekajang ilo nekal bah,
sing ada beli sing yang kebang penelahane ilohane nawan lebih kuat jagenap-genepan kanggoan sebatas nidang jalan sikutangkan keadaan syukurin apa megalahan deklok ragat makangan manipuan iraga man rejeki lebihan yen tuah beli ngidang sing kelajah ilo hidup meguyang yen tuah beli ngalah beli makita nguluren kiana soma bekerja ajak mengipi nyidang suge rejani cara lipi ngamah acep bedak nesesai bekerja ajak mengipi teman rejeki bangun semangat mengejar metek bati unduhang satusan bedene seket-seketan sebenge pangusan sing ten sebet ngitungan maya utang yen tuah beli ngidang sing kelajah ilo hidup meguyang yen tuah beli ngalah beli makita nguluren kiana soma bekerja ajak mengipi nyidang suge rejani cara lipi ngamah acep bedak nesesai bekerja ajak mengipi teman rejeki bangun semangat mengejar metek bati unduhang satusan bedene seket-seketan sebenge pangusan sing ten sebet ngitungan maya
Yuk, nyak ada di kerangan beli ya. Wah, kita semua bawa lu. Berkawan beli adik jani, dan kain sakit nak muani, patah hati karena mencintai, frustasi ulian muani playboy. Kusing je mekejang nak muani, jahat kene orang adi, yang adinya ngangguan beli kau memang cinta sejati. Ang mati beli bani, yang beli ngulok-ngulok adi, yang adi perlu bukti, bermane disanggup nyuang adi. Nak sekan sing guyu-guyu, dewek beli sing main-main, cinta lang sayang buat adi mekejang, ulian beli sing main-main, curahan hati metu dasaren hati, nasekan beli sing main-main. Diolas buka je haden adi, diolas bang kesempatan beli. Sing je mekejang nak muani, jahat bukene orang adi, yang adinya ngangguan beli kau memang cinta sejati. Nak sekan sing guyu-guyu, dewek beli sing main-main, cinta lang sayang buat adi mekejang, ulian beli sing main-main, curahan hati metu dasaren hati, nasekan beli sing main-main. Wow, nasekan sing guyu-guyu, dewek beli sing main-main, cinta lang sayang buat adi mekejang, ulian beli sing main-main, curahan hati metu dasaren hati, nasekan beli sing main-main,
sekan beli sen main-main. Sewaan kerendang sangat petang-petang, baju setel macelat, jaler leang masa kini, kalekan wang megejang nak bernilai. Dapen gagah ulian nilai, ento perlu di zaman kemajuan. Demen nganggo kok mulia, sapina dadi milik pribadi. Sing medaya tiang ketemu ngajak ilo kutu, kengken kabare penuh tiang ilo kutu dini, yo mesa tiang angko sang mangsa.
titiang manusia mekelintang dosa titiang takut neraka nanging sing pantas man swarga karman titiang dadi manusia lenjani marot yang merasa disubane mekejang subat telah nyak cara sesenggake ndak selento diduri disubane mekejang liwat memotok lan mengunyah sing kaenang lan ngomah sing ingat ngelah biangat somah sebilang wai megedi sing ingat ken yang widi sing kaen ingat ngaturan bakti yang widi ampura yang titiang manusia nego lintang dosa titiang takut neraka nanging sing pantas man swarga karman titiang dadi manusia marot yang merasa disubane mekejang subat telah nggak cara sesenggake nggak selento diduri disubane mekejang liwat memotok lan mengunyah sing kaenang lan ngomah sing ingat ngelah biangat somah sebilang wai megedi sing ingat ken yang widi sing kaen ingat ngaturan bakti memodok lan mengunyah sing kaenang lan ngomah sing ingat ngelah biangat somah sebilang wai megedi sing ingat ken yang widi sing kaen ingat ngaturan bakti yang widi ampura yang titiang mirip mula tulis gidate sing mangkat dadi pegawai negeri tiban-tibanan mengabdi nu tetap cara jani mirip ulian sing ngelah
koneksi yang dan cara jani menghadapan kanan kiri reramane jumah tuah memodal memeri ikan kene tiang sing ngerti nunde anak len alo ganti promosi manjabatannya tinggi ulian yang kemumai padahal pidan bareng aja seleksi ganti yang pilah sing meganti mang tugas motokopi di kengkene tiang kena mutasi ulian pimpinan mengganti dia gete tiang mangan susu 5 kali upah meliang pimpinan nasi apa terus lakar kekene nanti dua lakar mengabdi senging dan mangkat dari pegawai negeri Apa mama kamu berdagang loyang karena kenyang kamu nggak bisa karena beline saya mai jamai dukian semara tresnane misalnya beli uang ayam yang beli sing kuat yang beli sing tahan yang ning awai sing nepo adi kan nehe ingo makita mati udah kebelen ewe keline ulian adi yang kamu nyeselin yang kamu nangani sebilang
Apa bapak kamu pedagang layangan yang hilang ingat kamu ngailang beli melayang-layang. Apa mama kamu berdagang loyang karena kenyang kamu ngabisin karena beli sayang. Setes nama pendam di hati Gaston Adi Suba ada nengelahan Ingat ke Adi kenangan duga si pidan Ajak dadwa iraga manyi-manyi Jani iraga kapan ketemu ada ke rasa rindu tua teken beli edot adi Jani mengorahan apang galang Jani karena beli
Calon adi penyalin kecapan Sing sanggup Dewek